So the reason why I'm here today is that I'm happy to announce that the European Commission has decided to give its green light to Malta's Recovery and Resilience Plan. Kien b'dan il-mod li l-Kummissjoni Ewropea permezz tal-President tagħha Ursula von der Leyen approvat il-Pjan tal-Rkupru u Reżiljenza ta' Malta li ammonta għal 316 miljun euro. Von der Leyen kienet f'pajjiżna għal żjara uffiċjali fejn qabel konferenza tal-aħbarijiet bl-isfond sabiħ tal-Port il-Kbir fil-Barrakka ta' fuq hija żaret il-MITA u anke kellha laqgħa mal-Prim Ministru fil-Berġa ta' Kastilja. Il-MITA se tgawdi minn dawn il-fondi ta' dan il-pjan biex tkompli issaħħaħ is-servizzi diġitali fis-servizz pubbliku. Intant, fil-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-Prim Ministru Robert Abela, von der Leyen fissret il-pjan ta' Malta bħala l-iktar ħabib tal-ambjent li l-Kummissjoni Ewropea approvat. Here the Maltese plan is outstanding, with 54% investment into the European Green Deal. It's one, if not the greenest recovery plan we have. The second priority is digitization. Here, the Maltese plan also overshoots the target with 25% investment in digitization. And digital is the make or break issue for our economy. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela innota il-kontribut tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-pandemija u saħaq li permezz ta' ftehim konġunt bejn l-Istati membri kollha Malta illum għandha 91% tal-popolazzjoni imlaqma kontra l-COVID-19. Dr. Abela qal kif dan iż-żmien kruċjali pajjiżna żamm l-ekonomija għaddejja permezz tal-COVID Weight Supplement, l-iskema tal-vouchers li tat injezzjoni ekonomika u anke is-sussidi għan-negozji fuq il-kontijiet tad-dawl. Semma wkoll l-importanza tal-pakketti ta' React EU u xhur li jenu sabiex ġew salvagwardjati l-impjiegi. Il-Prim Ministru qal kif dan il-pjan tal-Rkupru ġej mill-Baġit Ewropew sal-2027 li ntlaħaq bil-dwaru f'Lulju tas-sena l-oħra. Fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela dan il-pjan se jgħin sabiex ikompli jtejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin fosthom titjib infrastrutturali u mira ambizzjuża li sa inqas minn 30 sena oħra Malta tkun ħilsa mill-karbonju. Turning our nation's infrastructure from being a bottleneck to becoming an enabler. Ensuring our education system becomes one of the best in Europe, making our society carbon neutral by 2050, and transforming our governance structures and institutions such that they adequately reflect the needs and aspirations of our society. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet, Dr. Abela semma ir-riformi li saru favur is-salta ta' dritt fl-aħħar 20 xahar. That is why since taking office in January 2020, my administration has been in a constant and consistent process aimed at protecting the rule of law. The significant reforms which we have undertaken to strengthen democracy and the several institutions in Malta that protect the rule of law confirm this. Dan id-diskors tal-Prim Ministru Malti ikompli ma' dak li qalet von der Leyen waqt id-diskors importanti tal-erba fi Strasburgu fejn faħret lil Malta għar-riformi favur is-salta ta' dritt. Dr. Abela spjega kif fil-jiem li ġejjin se titħabbar liġi tal-isleb sabiex tipproteġi lil ġurnalisti f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Malti qal kif il-Gvern Malti se jkompli jinvesti fin-nies permezz ta' budget li se jitressaq fil-11 ta' Ottubru li ġej.